kawunga ni ibiryo ufata ute? Kawunga n'ubuzima, ni kawunga ni wasita kankoto. Kankoto urayizi? Kawunga niyo y'abagabo. Iyo umuntu atariye kawunga uzi kwishikura urabizi? Ndabizi. Ni kurara wige. Ushikagurika. No, I'm joking. It's a joke. No, it's a joke. Kurara wika. Ni kurara umutsima niwo. Umutsima wano mu Rwanda ni uwuhe? Urabona? Umutsima ni umwe mu myumbati. Masaka. Ariko abanyarwanda babandi bakuru kawunga bayita umutsima. Niwo rero uwo nguwo ni sawa cyane. Ni sawa cyane. Ubyo ari neza ni kawunga. Kawunga ndayikunda kabisa. Iyo nariye neza yego. Nayibirimo kabisa. Ni iki se kawunga ni like hamwe n'iki? Nimboga. Imboga urazizi? Ngenda yiza ariko hari umuntu uri kureba utayi. Imboga ni nakanyama. Ni imboga. Imboga nkuru niyo kabisa. Yo wakubiseho kamanyura neza. Wakunze amashati wagize gusa. Unakara amazi ashushe amazi akagira be nanga mu nkokora. Ukazugira si ibintu ukazugira ngo nibyo kabisa. Ibiryo nibyo ni kawunga, inyama, imboga zindi zumukije, rwatsi n'amata. Ubwo mbandiye. Niyo mpamvu umugore wanjye batazi gucumba neza ngo azingazinga agatsima. My future wife aho uri hose ubiganiye na mama wawe bakwigishe gucumba. That's nicyo kintu nkunda. Sinzi sinibona ndi mu miceri, sinibona ariko umuceri n'uturyo tw'abana bro. Umuceri utuntu tumeze uko dutatanye. Kawunga igira ibintu. Kawunga izi nizinga ikaba hamwe ukabona uri kudiringa n'ikintu kimwe. Agaceri kamwe akandi yari udutoki utuntu n'uturyo dutoya turiya. Umutsima ni nivyo kurya by'abakristo. And then umuntu uri kuja mu rugendo rw'ijuru nivyo bikwiye kumutunga.